pe ona ile tauanga sa ilinga se la le leio Samoa mafutanga tina ainga na ile nei pili leo e whapenao no tau mai mo masilisila mai ai ana ia le la toto ninga pule tasina le nei o whapenao na teuina mai ile i tonga o loa lava lo whapenao na ngā sia mai lava i tonu lava ia o so tatou fo i tunu ngata le tano awa o lau whala i tona leo lo whapenao na moli mawina plumbing design ta whailawa e wha i roi nā tu i tulanga e peo na iai Safety Network tau mati atu ia le tau sala o Samoa e lani ia e pe ona o tau sila mai ai leo lo wapena ona ai lunga o le tawani ne te tau wina nei mātang o kia poi tā penanga la tau ia e pe ona mori mawina leo mato luma e fōringa mai o le ya se i leo na tau no mai pea leo tau no mai ya it's a lava to my chat your miracle yo to my chat your miracle leo pa pena na mato muri mobina ya e pe ona tau silfio to my chat your miracle yo de se to my chat ya yo no mana o fa toa ya tulanga ko i e pe ona longo noa ma tulanga pa pena ya leo se fue la mata con fiel chaval en este Teuila lo papenante una la del Teuila ya male laula awal lauti yo ya silsila mai dan ni ko ba mari ya sila mai tulang mata ko fo lo ko nana ia leta bali teuina ya e pe ona to mai mo mai leta mata tu ya pe e fo lingol to mai ja ya vai lei van tiklen inol malo ya tafatono la pala wala mele lo mato anga i mato fa la tuai fono fa vai la ngon tai fono fa vai la ngon tai ya le lo ka pena ona la to tapina ni ta vale lo ka pena ona momoli mai ai ya le to mai chau sala sidiva sia ya Silipa sia ia leo lo papena na momoli mai le tu malo ai mantai ia sil mai dungal chaval na ia o le tu mantai o silipa sia ia tonu se tama fa na ko ia le tu malo ia male ati anga e pai ona ya si tulang mata ko fie yo le lan jo fo ta bale jo wina le ro ba pena na yo jo salon na the insurance Australia le mis New South Wales ya matua le lo tua fo dingo jo fo la ta vale lo pa pena na fu fa fo ina de chelo nei laula au pa pena ona i dunga ya ma ya ai salo ya tulanga la pa mata ko fi ina de wina ya de sala mai le malo Australia de sila mai yo Carlo Telmayo le tosala na joining their folks in Smith and LA Siliva CL Sumata Sioto Ao Molita Avale Teuina Malitumalo and Philippines
Malofa Taelega. Ia mtato tamale mata mofia na kabila ina fono fabai aina tai yoma ile sui kwa betalai ulipola ale tufua ulipola ia mtato fono fabai ma no fabai. Ladies and gentlemen, please put your hands together so you can test the number 7, Miss Teuila-Ganasavea, and the district of Taelega. Introducing, the next float is decorated by the district of Teuila and Samoa. Joining their float is contestant number 8, Miss Avia Insurance Company, Nicolina June Akui. Pati mai muli taavale teuteuina ale tumalo Teuila Masamatau, male Miss Avia Insurance Company, Nicolina June Akui. Ya fa tayato tato kono fa vai ni chumano kala chai masamatau ya vai ni tabale mata mo fie na mo mo iduma tato falene ya ese foi teuteuina ni tabale mata mo fie na teuteuina. Le tumaro para la chai masamatau ya borsato le ino le santo chavale olong tu sao hoi de le teuila le neto sanga beautiful Samoa rani lei ya ave ave ai le mata mo fie fa mama fa mata mo fie le tato utunu. Ladies and gentlemen, your contestant number 8, Miss Avia Insurance Company, Nicolina Junakui, and the district of Teuila and Samoa. Sama popo mai tea pa mo mo Teuila sunga Vaiaso mai tato aonga. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome our next float by the district of Taelega and Taelega.
their float truck is sponsored by Lead Transport. Joining their float is contestant number 9, Miss Samoa, New South Wales, Moana, Sapatoa 20. Now, Tamarewa, oh, my number Tapata, Satapenina, the phone of our violent to Mano, on the phone of my father Shela. The new transport, Tapenina, the Tamale, Yellow, my little scooter warrior. This Samoa, New South Wales. Teuila-Ganasavea, teuteuina, teuteuina, fanga mafariseala. Ladies and gentlemen, your contestant number 9, Miss Samoa, New South Wales. Teuila mayai. Malo bagay sana ng pamo ito sa Teuila ni sana. Malo labal kapena. Ladies and gentlemen, number 3, Miss and the district of Taelega number 4. Tuan bayi nomor 1 Pacai dan 1 Tamale nomor 5 Al Samaitai. Watape nei le fono fawai le tuma ro fale atalua. Yung al minsta ya le tino ya male la fono fawai le watape nei na tato tabali ya le wa ngai mai lumo tato Pacai. Ladies and gentlemen, let's welcome our 5th float, decorated by the district of Vaiaso number 2. Joining their float is contestant number 4, Miss Samoa Association of Sign Language Interpreters, Miracle Affiliate. Ya pati mai pada terua pati mai ona wa ngai atu le samai chai chauwa ma ro pa chai chai ro tu sao le Teuila le tu sanga sura mai se koyo no ta vale o ta peneina ya sa tu fono fa vai o tu maro. Ladies and gentlemen, your contestant number 4, Miss Samoa Association of Sign Language Interpreters, Miracle Affiliate, and the district of Vaiaso number 2.
le tato. Taubanga tabale te kuhina te vino lua oke. Mona pale tapena. Malo whaptai, tato kolwha vaya le tūmaro, vai maunga wha, ia rana wau mai runga tato whata nei, ia o loa ngai mai nei, tamai te tau wā, mai nei sila, ni Samoa, ni Zealand. Whaptai, whaptai tene. Whaptai tapu nei no tato tāwale. Ladies and gentlemen, your contestant number 5, Miss Samoa, New Zealand, carried from New Manaya and the district of Vaimonga number 4. Tono le tanto tūmalo, vai maunga wha, whakatitele, ia, mātamo ki ei. Whakatei le tanto o siwa, le tatau mai New Zealand, talo mai tatau. Whakatei le au ai mai, le la Samoa, ia, o no tūsau le Teuila, le tūsanga, whakatitele. Ladies and gentlemen, introducing our next float, decorated by the district of Samoa number 2. Joining them is Miss Chat Samoa by Lay on English. Ladies and gentlemen, please put your hands together for contestant number 6, Miss Chat Samoa. Tato Tamale, hai mai le tato tine tau varo no no. Pati si mai tato o julu ro alana mai tuno tato pare e. Ana ya tato mai tato varo no no tato tovana. Welcome, your contestant number 6, Miss Chat Samoa by Lay on English in the district of Samoa number 2. Kata saya mo ima nai pinam talo sa maptanga leo lo penao na tua mai salo pelo tomo do tole salo muli dia salo muli dia ya pe ona alena satu anak ya cuma mau coba malo ya boleh na le ka mo boleh tak bi no mai satu solo nei.
Thank you to the district of Taelega number 2 for taking part in this year's Anai mai sananga ya maua tono fanga tono tato kore. Na lo fa chai fa chichiri. Yo so mai tua mai tavale mo ta penaina tato lango lango tu. Tiki saule ye di tamane ni. O mai mai. Of Samoa number 1. Joining the float is the contestant number 2, Miss Lototao Agency. Moe Loto le ula le mamai, Victoria tula e patetia. Tu batasi o toa au, papelo ayatu i le kaavali teuteuina lona tolu, ma le tuhalo sanganga numeratas, ma papelo ayatu i le Miss Lototao Agency. Moe Loto le ula le mamai, Victoria tula e patetia. Baro pamchai. Pamchai di fono famai. Ya tatu sana matasi. Sampai tadi nak tatu tamale le mata mofi. Ni al tulima. Pulong wa ile pulong Samoa. Baro pamchai. Well, looks on the Uma Level High, Victoria Tula e patetia, and the district of Taelega number 1. Mwenye sana anasha mwenua na tanilo tuwele wanya. Sasa hizo tunafuana. Aropa tai pati mai tata mwenye. Bono waya sana numero 3 ya kaina tatu tabale ya mtatu chini za lololua. Introducing the fourth float decorated by the district of Taelega number 4. On the float is the contestant number 3, Miss Teuila-Ganasavea. Talent, South Vaiaso, Visitolo Levisito. Put your hands together and welcome the float by the district of Taelega number 4 and Miss Teuila-Ganasavea, Talent, South Vaiaso, Visitolo Levisito. Wanga mai luma o tatu fata nei. Ya sini tawalo na todo o tatu subanga. Tapi na ina la lako tabale. Ya fono fa vai sa langa fa. Yuma ili foi pune ya pali. Ya na fono fa vai sa langa fa. Tapi na ina tabale dia wa ba ai tawu mai mama o tani. Kuma te tawalo na todo. Ma lo fa tai. Partai chili sa ngafang